Atongoretu eneo ria wari MCA wa Kangeta Romano Mwito gikundi kia arimi na biashara mamwe ni morontete mukaririgiti wa ngwataniro Nyamita Moses Richoro na njuri yawe makiugaga ni mo makuruwa na utongoria wa minister wa urimi na ndethi anwe mithikari nturi ni mauritire nturi kubewa kanya gucwira ntaira thina cia mira ori gukwirikana na tengete mbia nguruki ya milioni 100 cia gutethereria gukuria kimera kiu kia mira ni macokete maromba gucunkunwa wa utongoria wa Nyamita makiuga gakombeka ukethirwa na makatero utongoriani uyu Marion Karugi niwe uri na riboti ino. Mbora ya loi bato tore mbere kamuntu enda mwesimi wa thamira wake ta kuruta ngwe wake imanto amira yenjeria kuruo Kampala nabo iba kwenda ozuia no nto bate kwenda nto bamira baumbo tetha ni biashara bakimera kia miraba thoko ya Kangeta batongeretwe nura wa MC wa Kangeta Romano Mwito baraba sumirete kumeneria kiama kia mira kije kene Mira Growers Union kira kitongeretwe ni Moses Lichoro kiama bakwani kiambirerete weketha waziri wa urimi mithikali nturi kiri utongeria bwawe ministry ya urimi na raba kuria Lichoro na kiama bawe ni baiwate na ndititwika na waziri lenturi itumi bate kumenya kiama kioni na kiumire ni bau babatarire bathetera mira onere antu midiene bakiari bakiwa nibo atongeria ba mira bantu achoro na betonga bakiwa nibo machama ni mira oni twere de mutongeria nture no te onda ibu antu ba mira bakarete ende bathura chama ni kana secretary o kana treasurer antu bani ambani akora kaba kwenda kuthukia mira thuruku iba karete kenda bare ambia sire ikuya kire antu ba mira antu aikinyela arimi ba mira gotweka baisingila njirene bakiwa machama ni bare ambese ira cia mira ciumba kuthira na antu bare mokinyelo imantu yau ora kimero ku ampuria tendra kuona ntakeyo kuri embere okira antu bachonga ongete bachie thini atongoria bachie thini antu barunga mirite mira na niamba kwe muntu wetu ntwatoro na timu yake kwe muntu wetu Sakajo munjure akwanwa chama ni mira antu bau wentore biachara ni mira taite miaka 35 ethiri na mwanka theindi ta biachara mira tutakara nthe karonze kimo tuthura mutongoria wa mira tuthura secretary tuthura chamani kana tubwithie kiama katero abantu Lichoro na betonga no wererire mbia cha mumeru ira nenkeri ndegenda itethia chora mira yeri ibo gorigana lo yantu beto ito nenkero mpecha ibana bona thiringi echo o ika oke gutwetwa tukaranthe tutarantu abatongeria arimi ba mira biashara ba mirare ibana twetwa tukaranthe tutara ba tutongeria siesi ombere kuma kaloo no tuonete ile nturi atathire kinya mwaka thaye kuthurwa na itonete matokeo ya ngwira mbe ya kurita kinya antu bakoi beibetu aere lentore ACS thai no nto ni antu baba ingi muno tombotala ba benefit through lentore kuma kuma na tathiri nya mwaka thai bato bira tukera nto asoro totise no kutharire kabo kwenda kubwithia mwenge yonge ya yura babwithirie yokuri ya mbesa bwa tukwita cia muntu ngiria no kendo mwaimbingi na muthuro bariwa kiama kitongeretwe ni Lichoro no kithwe kina wamba no ntukuthiurunka bathiurunkire nthiguru ya Djibouti uswa thoko ya mira uti utethio batethia murimi na buru ni barekane na waziri Lentore au kiria biashara ba athiria mwaka na ngwe re waziri metheka bareyire na thirikari iro mira inyera ruurira Somalia ntwatoro babwithie kiama kia kuria mbecha baendwe Djibouti na bane Sako inkoromba waziri to Lentore atunguse mbecha cia nenkaniro Sako ni na cia itere no tubatu turantu mira tutachiona ntau kumathirikana negrito ntwasoro beta kuina disco na araura Djibouti beko nengerwa 5 bilioni utebi tuonere no tetho koyonekana nyemwe no basiri wetu Lentura ya thiatamira eruro na kuonde kwa na nontobo ni bakuromba thirikari ukulukira ministry ya urimi kuthiria kateo sibamira na mbere basunkune kiama kieki usieta Mira Growers Union na waziri Lentore aike musemano na arimi na biashara bamira batare kiama kingi kira kikaroma umene na kuthetera mira kira kuona waziri da thirikari ria Ruto etwa waziri owe kuthomithika Lentore na imuremio mira katumwe kanya na tukiromba waziri akirutaira ngwe Kenya yonde kinya batu embe ito muromba yathikeria antu ba mira na inkumea na turo bathikiria
ya tuthikirie akathikiria akora bau bakwari na unjirene ni akora na ba mu intimidate nyangu we kari no ntumenya nkoro newe aina mantu amira so akora bau abathikiria neye kire arimi bongwa arari mucemanio areri arimi aibwe maoni ya arimi ibyo biatethia arimi analentore through the president atukwenda bon dismanto katero yonde ebanto lichoro ebetonga tuteba ijetwe na wakati batu bantu achoro mario to yau tutikondo yeborenge turenda kula thirikari kwene wera karona na manto agumane yonde bau tutikondo beborenge bengo ku kabisa na bakaeta manto amirarenge Nkiripotera Wero TV kuma Kangeta Betao Marion Karugi wa Kenywa.